खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ने संदोक्चरीब न्यूज एनालिसिस में ताबीरीब पुमनमकपु अहानबमक्तदा तरामनोक्चरी ngasi इम्फाल द फोंखिब करी करम मरुब हेडलाइन सिंग यावरिबगे हाइबदु खनननबगिदमक्ता अखोगी स्टूडियो से लिंक सिंदुना लेबिरे मिंगोइन पंजरबदा ओजा सग्रापम बुबोल पॉलिटिकल एनालिस्ट ओजा बो हममक्दा नॉर्थ विंडो की माइके तरामनोक्चरी ओजा थकजरी ओजा ओजा ngasi एनालिसिस असे मखा चथरपोइना अखोगी फजन खिब नागा तरुकी लंगला लंगजिन लेंगाकना था सिगी निपान फावद पिखलकना हाई कोर्ट ना खंगनख्रे हाइबगी पाउसु लेरे ओजा मरा असिदा अखोगी केस असि खु लेंगाकना दि एनआईए द सिनख्रे दि हाई खिब लेख्रे अदुबु हौजिक फावगी ओइना केस असि एनआईए द सिनख्रे हाइरबसु एजेंसी की रिपोर्ट ना दि अमत लेरमद्रे हाइबगी वाफमनी मसी ओजा पाउसे कमाइना येंगले जैमन यामना लिरिन हानबकदा कनो नॉलेज विंडो की व्यूअर्स सिंह का इकोनॉमिक थमजरी अदुगा ख्वाइदगी मरुइबो से ओंथुना पुरकपा हेडलाइन सिंगी मरकता ख्वाइदगी मरुइबे हाइबे तारिंग सिगी बैना नाये द सिनरी हाइरे दुगा फाजिनबा वगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होस्टेज वेना लो वगी का मालेम गो यादबनी लिरिन को हाइ सिगुंबा आतनी मिपुगा खुइदि लेरिबसे को मणिपुर थोग लेरिबसे सिगी वाथोक्सिनी अदुना यामना अखोगी तवहैदब थबक हाइब तारे वन्स कमिटेड ओइदब सरकार ना हाइदोअगदि हाइदोइब थबक तोगी मागी फॉलो ऑफ एक्शन से लिरिन खुदक तवगदबनी अदुना होजिक होस्टेज ओइना फाजिन खिबदुगी मफम खंगदन लेरिबनी सिरब्रा नत्रगे हिंगिब्रा अदगे फाबा हाइबसिमक यादबनी रपिक्रब मणिपुर की मनुंगदा अखोगी फाजलगा थमिबसी मसी कनब ngamdriba कोई गवर्नमेंट नि को सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगनी अदुना मियांग विदमक security have a possession later when housing say Maramaduna high possess a amkshu I couldn't yam neglect over a tawhid of a tabak amakana and I the scenery and I the scenery high but I'm not doing a habit a mo in a high but koi work and single singi masakama yam doing work per se hurry and I see I'm not canoniba polamani in the Agiwinity adu and I see boy hierarchy hector political leader amana natraga government ki leader amana wahai amata hierarchy and I the sinagani natraga scenery hierarchy the heta kesi lokot pa yabra yadabra se masi leaders in the kangadabani and I the osik kanu sinagre haidna miyam di athuba justice amala ani na leinarini adubu ngarang taruk phabagi high court ki kainoma akogi directive sama pina hona bagi legal procedure amada ngasai NIA da hangu matam da hauji pawdi information piraktre haibasini lerin swaida akoi mayam su khangi akoi na khangi NIA haibasi da kamai toroga NIA na action lokha kadori no haibasini hauji aina khali se NIA ji da ngasai notification ama matam da ngasai Ministry of Home Affairs na sign di toroga hariba notice ki fine phazala thamibra government pidabra haiba kaino sini aina yamna singnari je natri haragana FIR sita singna phazana pandribra aduga palena khalaga su FIR palena khalaga su NIA da ningthi jina transfer tawdribra sini hoji akhoi na khangni je ko aduna NIA jina amana NIA ji ngai leiba haiba tare Ministry of Home Affairs na ngasai gi magi order ma piba ma sangi ba ngasai gi kano akhoi gi RC tawba haidana regular case na ama tadri bawdi NIA ne magi action ji lokot pa yadi ko maramaduna ngasai gi hariba kano se NIA dagi kano order si la akanda hai RCC pandui ne ba hariba ji section 6 clause 5 ko of NIA act yauri ne ba hariba masigum basi properly tawdribara hoji powda namchal laga thammibra natre haragana process tawdribara अखोई political announcement का हाइदना अखोई राजनीति की लाउथोगा थबक्ति follow up तौदबा अदुगी फिबम दा लेब्रा सिगी reason मयाम जिनी को अखोइना कनो तौगुतुइसे अदुना अखोइना NIA की process ता लेरिबा reality जे लिरिन state की police ना FIR अमा सेमगदवनी अदुगा हारिबा FIR से अखोई government दा submit तौगुदबनी state government दा submit तौरे state government ना मदु recommend तौरगा
madu kanoda Ministry of Home Affairs da koi notification bi do thagadabani aduga Ministry of Home Affairs na hariba koi NIA ki section 6 clause 5 ki makhada mana notice issue tawudabani hariba notice phange NIA na phanga matungda plus ngasai case file jiga phanga matungda di regular case na RC register tawai ama tawgudangni ano hariba posak mayam se masi ahoba leibra sineba kari karai da leino habi tuma sab chana khangni hariba matang sida RC tawba koi regular case register tawrba matam da khakta aikoina ngasai proof se hauduineba adu hauji phawda hariba du tawdi haibani maramdi ngasai high court ki maikei dagi magi concern advocate na ngasai gi NIA da hangwa matam da hojbok di inform tawdri hai sinadi ngasai gi kanoda NIA da properly haiba fine si RC tawdri regular case amoina fine tawdri proof hawdri haibani aduna masigi sigumba mayam sigi aseng bse yamna nungaite akoi gi wari ba responsible government amana ngasai gi miyam gi damakta warba matam sida lokat pa thabak sing sida lokat pa ya ba kari sulai ta ba yamna sai sida am attentive wagi da bam pham sida ngasai gi section da bagi mami sima sauna tai ko aduna sigum basi miyamna koigi yamna kanoni attentive we basangi haujikti government si for the last koigi 3-4 years came since May 2023 dagi aikoi ni yenga matam da aikoi gi we ba sab saba mihut singni haibagi kaino da pen da badi adum leire ne ko malam di miyamna kano di thagat khibani na hairaga government si sem matam da tasingna miyam gi we ba apamba aning madugi kano di koi leitre aduna hariba trust deficit tarka matam sida haujikti kan government na tawdrabani na again maki kadum ki pen da balai na upai di leiti kadumni but people should be very attentive miyam di yam tasingna sensitive khara oiba attentive khara oiba aduga attentive citizen oiba maram di akoi isa issue mayam haurakliba ipai puna sahili sang sina thambiramma adugum sanglo puari ase akoi gi matam da loisilamba haiba se tungda la kadari bisa issue singna mikha polaga minai oira kanda yamna koi kano dignity leitena hingba adumaina leho matam pumbada mapapu oikhiba aikoida adum chairaga lehogadoba ningdon puma khanghogadaba mayam du yenga now people are to be just well attentive and our intellectuals academicians and CSOs hausti government na taroktre haidana natraga amana taroktre haidana akoi kanoni kada pentho pakchai da sairaga leiba sukana di akoi gi makedi kari to bi so far people's voice is the voice of God ni hairi banina miyang mi kholauli sorry kholauni so now let us akoi gi angamba level da akoina lawdi tai adu akoina khona ba se tai aduna hayo mayam singa se thujanna ba ahoba kari no legi bu phongdok na ba adu watli ba FIR pandri ba kari kari pandri so far 25-26 ki list NIA case ta manipur gi issues mayam gi thokre na jiri gi thokdok thokre adagi angang singi mahiru hat mayam NIA da sinare dana hari badu gi mayam singa to sab sa miyam na karamba status ta legi ha bido madu kanoni khangthok na ba adu hen SPD justice ama lang na ba hona matam weri na mai thamge ko ngai je oja na chumbo phong kha thambi bagi da makda oja mathang ase khoi gi sardabu BJP ki candidate oina laukthokre shinerekli ba thaudang gi khudong chaba lauraga manipur gi problems singi waroshin purakna ba honagani haina khoi gi state secretary habatare khoi gi A sardana phongdokre oja masi khoi gi hauzik raja sabha gi member oriba maharaja laisem basana jawba khoi gi matam asi loirapaga loinana anauba mihut ama state asida khanga dawriba si matam kuina kanabu mire oigadawribano haina khanduna lakpani adubu ngarang asi khoi gi मिखल की हाइबारे भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ना मणिपुर अखोगी एसरदा खलकपनी हाइबारे ओजा ओजा बीजेपी की माइकैदगी अखोगी मतिक चाबनी हाइना अखोगी खलगा खलकपनी हाइनदी फोंदोरकले ओजा अदो पाउसे ओजा कमाइना दी येंबे ओजा होय कनोनी मसी पॉलिटिकल प्रोसेस समदा अदुगा भारत की डेमोक्रेसी एदि कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा मागी कन प्रोसीजर की परिंग द तौदब यादब कनो गातनी को हजि राज्य सभा की मतम लोइरे लाइबा तंग 19 जून की को सिदैदा कनो आई की
election se tawbugi phirep lawra lairi bani ko aduna sigi oina hojik BJP gi oina Rajya Sabha gi kanu si madam akoi gi sarda devi hojik confirm tawre masi akoi gi maikei dagi haiba tare mayam gi maikei dagi adu masi senge pause aduna masi dei da ngasai gi kanu ni yamna kanu haiba tare nupi laktagi thorakpa kanu luchingba manena adum akoi na lawba tare akoi gi di warga lakpanina amaga lakpanina ko yamna nuai ta phim amda leibanina miyang yu issue manipur gi apun bagi masak phurup mayang gi manana chawkhat minaba hai batang du leita bak aduga kai da ba maset ma kai tai da kan ta da ba ko aduga amu mitop miran sa leita ba manipur amakhak semna hona bagi thodang ama ngasi gi miyam miron phurup kun leiba mayam asida kuntra mutakta leiba mayam sing asida ko ai koi daita ma leiba se masigi ihun si khangna akoi gi nani Rajya Sabha gi MP thodang lor kanina khali aduga yamna kanoni smooth oina sangjalakpa kanoni BJP gi maikei dagi di ana khali maramdi akoi gi madam sarda haiba tare ma BJP gi majority weraga leiriba government amagi MLA humfu leibagi manungda ma BJP masagi original ji kuntra ga ni thoi leiribani ko aduga magi NDA ga saminaba mayama kari haiba tare akoi gi NPP leiri ko aduga NPF leiri aduga JDU gi punjalaga 32 plus 45 ni leiri ko out of 60 da 45 ki kano ji vote china namni smoothly adum kano ni trim over tawgni na ina khalle ko aduna soidana Rajya Sabha gi MPC kano madam sarda na oirani aduna hojikti in the meantime society da lairi bangasi unrest akoi tangdu laita da ba santi laita ba mi ha mi punna thalli ba kholi ba adu adu gi mutin nuai ta ba phim ma lairi ba sita hana mangjin thar kan da ko punsi je amukta ni na kano rin aduna manipur di madu kano ni maman laita ba ko adu condol mayam na hani do lairi ba lusing ba sing na condolence pi na ba na traga ex gracia pi na boina lai boin tawre ga ise aduna yam na concrete ma commitment amaga loina na santi si hanjilak na ba aduga phuru mayam se kanoni punna sa marana safat minaba aduga sai lisang sina kaidana la aba kaifum su thokta ba thugai basu yaroi da manipuri apunna masak se masi kaidana tung mirona sinaba ngamalu singmama akoi goirakani goirapo oirasanu haina akoi thamge aduga akoi mase palau launaraga patong to busu kan de tawuda di aina mang hai khibado people are to be very attentive citizens kom oinga sidi anasi lenga ki maki ki response yamna matam chan chana ngai NIA na bagwan na pala NIA da sinaram drena ha pauliti ga hairakpagumba yamna sumai kai ni ngai oiwa phibam amada tawbase sigumba se thorok wisnu haiba afamje thamge ko hoi ja hoza mathang dam lak sake khoi gi Kolkata da puge tawramba truck kilo mari airport gi fakhre haiba gi pawm su yauri oza masi oza khoi gi Imphal da gi Kolkata da puna bo hotna ramba yamlaba kg mari rongi brown sugar airport gi fagat khibagi paw su leire den ngarang su khoi gi drug gi traffic economy faba changda khoi gi police commando habul dar ma legi da bagi paw su yauri oza drug se khoi gi faba su lepte oza si achoba kingpin amadi leire habadi ta ko ni du kingpin je fabadi ngamdi ngasi pawdi oza paw se kamani yengbe oza bumata Dr. Kamangi Madhavi da su masi aroi kanu sim yawbani kana se huran mana phar di kana na wayan ni gaina adu aron ba leidana adu ka king pinji aksika ayama maliang gi history ji yengkanda always kana ne makoi singse yamna high profile da leiba mioi singa adum nexus leiba haiba tare aduna kana ne hurali sina kana no phadu sina kana no phari singsina maraki oiba marakta leiriba akoi transport ta leiba driver sing haiba tare na career sing aduni ko aduga taseng na mapu sing adudi phare khanga bok thado khriba mamang dan thado khriba natro adugo ngamba kaino ni haibani aduna haiba si adum masi tahum thoi malengi yaga da bani na hairaga di madugi leibak to mutla da bani ko aduga amuk cinema drama da su phadana
kanoni government ki natraga kana bureaucrat officer gi natraga achaw sangi marakta gi tawraga so aroi bada hinge harabadi hariba phattaba racket haiba tare haiba kanu kangbudo amadu mai thibe bi ba haiba sina future ji adum loi utli ba ngatani aduna manipuri khunai da drug ki aduga asigumba laiba peace laitaba gi marakta drug ki wathok si nongte gi natte nongte manung da amuksu toina ngasi banu bisu dum tawrongani ko hojik phada bai wani adum taw leiraba pot amani aduna sigi kanu si aman khanga da bana lirin drug hai si powder ni ko adegi natraga in other form ni ka woiraga su mathwai pan ba poti natte dana aduna hai ba mathwai pan da pot ase kanana puri no hai mathwai pan no mayam sing sini mi nga tani ko aduna hai ba mayam si mi na tawbu nga tani aduna lairiba government ki commitment aduga land of the law fasna lairaba aduga magi police action lairaba adui taragadi hariba mathai pandaba drug ki mafam leifam thokte ko aduna swaisida adum akoi ineffectiveness aduga ai kana daba active with the attention p the government ki irresponsibility we ba maming da war on drug ka lautho kanda adum thabak na pasen jingin daba sangi ba khara duna amuksu sapsana atau pelaibak singda sati ba dandi drug puram bagi natraga saram bagi phaba da piriba amukana kihan badu nataba akoi di phaba na buhena phari kana khan bagi kaino ma karai da phagi mayam du adum kanom tora ta leram da leidana sigum bagi mayam sing sida asai aki ba leitana drug ki posi adum lakshala pani amana asai yang no aitabani mane pugi commando si drug yon bana hakal abani drug ka pubana leidana adu kharasu adum matam gi am sensitive state ne kharo chexing dongni commando bai wahai se yamna kanoni phajaba yamna malengi oina sidagi hena train tongningai leitraba pol amani adu commando gumba ma saigi kano drug pubam khangna thangna thilan basisu koi state police ki oiba kano se training ga hai gadra natraga magi kano se measures se yam section na kano always attentive ayamna ai tuina pali attentive hai bose hai am cautious oina takeful oina koina kano red to oiro am to oiro ko ek to ga sai ki sek nu mi am se hana to tho ka wari watai sana ba kona ba to hudra bara aduni koi sunwai te commando gai si drug ko na tha adu su no mai na ta ko thang ga thin ba ko pa ga se sai hida aduna sigum ba am ji thoi ba se masi na koi lebak se kana sakhot pa natraga ing ta pa leitri bani aduga mayam sing asigi senthok lambi leitaba unemployment gi aduna tongan ba apang upai thirakpa laaga phoila sana bagi policy leitaba aduga inda leidana sakhotaba matam asigi malem sida akoida sigi industries haiba entrepreneur khadi thole ego aduna asengba miyam thok piba yamba ko industries si phangkhang amatta leitri ni dana adum si mayam si yeng kanda akoina yaring ki section thorang longmina si ma ke kuding makta sigumba kanu se laitana ba hoda si haiba kanu se ai thamge ko ni oza mathang da mulak jage koi gi shilong da humdra humdoi shuba NEC gi plenary session hokre CM khemchana ngamkhai da mitop changshilakpa thingna ba athuba ngamkhai sambal khan ba wafam pukhat kre ha bagi pawm su yaure za oza ta se nama masi koi gi Myanmar rom da gi hoji thogli ba ungkatna ba sina mai kai kya da gi koi gi manipur ki tonga ba district sing da haiba tare khoi gi ngamkhai lana changshilakpa su yauri za masi gi thingna ba gi damakta su khoi union home minister ngarang khoi Amit Shah na chair lauduna famkiba mifam asida khoi gi chief minister na thamkiba warol haiba tare za kamai ni yimbe za se kanani khoi gi se kanani headline se yam toin na hanjan ba haiba tare kuiram mani da mamangi MP election gi da free movement regime gaina leidana laigrabani adu ai akana kharani adi khawa hore hograbani adu loisinna ba kadai bo khare chap chap report adom doina pihanning ani ko mitop changlakpa thingna ba athuba saman khana ba haise masinga si makti ngangan ningdabani so far akoi gi khawa hokribadu kayam khare kayam watli ba sing si kilometer masing kayano hariba mayam singa si da thengnari ba
ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯗꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ toan toan ba asoba responsible persons mayamgi kanoda moi kamenda illegal immigrants aiba posi akogi machine asoba reason behind the chaos and unrest in the state of Manipur si koi summaga leirabani adu oiba tabaduna oiba tarabani oirabani na hariba mitop sing asi kamana deal tawdagi haibalomda concrete oina koina sangi ba kharasi koi malemgi sana kanon da heta harpatu pa yade na khallaga su makoi gi oiba detection and deportation hana NRC ga na koi miyam na kanna hoji demand tawri base aduna any form of NRC maktu update tawba adugi mawongda koi citizenship ki kano mai identification gi kano leiri ko sigi mayam sing si yang kana mitop sing dadi hajuk leibi SIR da sigi problem thoi miyam gi khongcha chatna ba khona ba adum athong issue leiri ko aduna sigda koina kari leigi ha ja khang ai miyam tanar kan de SIR sina kadai bo impact pi doino piroi doino sida mitop yaw gi ya ba ya da gi gaido kari kum khara so ko yeng hogoda bani hauji sai sida amuk so border fencing gi oiba pot adu yamna maru oi maram aduna hari mayam sing adagi foreigner 1946 ki leiri rules magi 48 ki lairi then sigum mayam sing asigi tasan comment tawraga mahiroi sing na masigi issue ji kanu ki 19 kanani 80s and 90s ki matam dagi la aga 1951 de bejar weraga la hi ko ke mayam sing collectively tasalaga yamna ningthi jan tawraga kari action taken tawradi phani na haibana singgi warep sing ase sab sana koi gi lohon ningi ko aduga maru oina koina sum barbeli headline da phajana bana tra tawbre haraga sum kano tawbugi posak na toina miyam na thengnaraga lakpase masi akoi nuaite maramaduna yarga di ngasai ki already laikra pol ama hanjana jan headline da kana bagi posak to nataba laikri pol adugi progress and magi kano se grievances and magi obstacles and challenges aduga amuksu maduga mari lena na proposition miyam thamma kanda amangda sanction bana hena pami na thu matamda foreigners miyam antatraga illegal immigrant tawbani haibase officially declare fadana angtang tawrakanda madugi chap chaba phirep ama thabak oina tawbasina aikoida shanti laknabagi lambi da su asoba mating oigani na khalliko azalo shalapodam laksage koigi jungi tang manga si malem ki mafam kuti makta koigi world environment day na palan tawnari oja koigi palan tawri bagi si manung channa haiba tare manung koigi manipur da su mafam kaya da u thanari aduga chingdana umangka kokpagi koigi kokthokpa leptri haiba tare oja ori ba film asida world environment day pangthokpagi koigi wahan thok ase kamaina ga yembe Lirin World Environment Day ni ngasi se jungi tang manga se duga malengi mafam khuding makta hojik si akar masi kana tawri ko observe tawri tawdaba yadabani aduna hariba posak si koi gi yamna kana kyamuk maru oige na haiba matamda nasai gi planet art se masi never negotiate tawde ko ka dirin mioi bana tawriba human interference haiba tare masina nasai gi where ibasida planet ana tumina lesson de mana khoi the signal mayama thar I warning mayama pire noi tawgunu haibana singba khudam moina hairabada chauba kano khoi gi samudra sing asi gi imai jara jara henkalakpa adagi maleng gi city sing sida mai nu hobu matam temperature wangkhatlabani na asai pak san raging warfare kan laksalakpa leidana na siguma amakha kaya gi adagi even kana samudra gi iron nungda sai kana island mayam ma lupsilakpa sigumba adagi kana unga ji mapang apak saudorakpa mayam ma adagi heat wave sabagi sang ji India da bo 50 yogi kana laksal ena asina ngasai gi
impact ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯥꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯑꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯀꯔꯤꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯩ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯄꯥꯟ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯤꯔꯤꯟ ꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯎ ꯑꯃꯁꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯆꯍꯤ 40 ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯤꯡꯉꯤꯅꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯖꯕ ꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗ ꯅꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯔꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯔꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯅ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 2,900 ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯒ 2,900 ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯝꯃꯅꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯔꯦꯠ ꯎꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯀꯣ 54 kg of ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯇꯨ ꯗꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯃꯣꯅꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯞꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯎꯄꯥꯟ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1.5 ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯜꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ 2 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯧꯍꯜꯂꯒꯨꯝꯁꯤꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦꯅ ꯐꯦꯁꯟ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯎ ꯊꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯥꯔꯤꯕꯗꯨ ꯍꯤꯡꯍꯟꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯅꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯤꯌꯥꯔ ꯂꯧꯅꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯀꯣ ꯍꯧꯖꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨം ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯒꯗꯧꯗꯨ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯩꯀꯪꯗ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯤ ꯊꯥꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯟ ꯅꯣꯏꯁ ꯂꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯥꯡꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇꯔ 1,000 ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇꯔ 2,52 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯐꯇꯤꯡ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯨꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯃꯐꯝ ꯄꯣꯡꯗ ꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯖꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯀꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟda ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 factor behind the degraded degeneration of the ecology environment just amani si poppy plantation has become the one reason behind it ko si oirabani maramuduna aduna साइगी इन्वायरमेंट की नतना नाकल अमदसु ngasai mi kanoma malem yoba kanoma anda haksang soan ba natraga drug ki kari ki mayan mangan badana tana environment su hoji latana ising masing atmosphere gi awa mayam thina dini mayam se yeng kanda akoina sengna ngasi gi wali environment di lakpa matam da chu amoi awa ba nuai ta mayam ta leiraga su masi thabya u tha se hingan se greener manipur ma leiraba kanda aikoi tungi wali ba kanoni ising masing gi kari gi aseng mayam se leigani
मालेमदसु कंट्रीब्यूशन पीगनी हाइब थमकांदा मयाम अकोगी एक्शन अन लखमिनसि थमजरिको याम चुम्बा वाफम नि ओजान थंबिगिबा अखोगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिन लाखोदा अखोगी नो अखोगी नुमितुककी अखोगी उ थाजलमगा हना तुमने येंगदबिदा मथंगी चहीदमु ngairaga u tha tawbodo tawbiganu haibai wafam ni fazana tharame potu fazana makhong somna fazana chekshina yengshan bibagi wafam ni oza yam nungai je oza ojana chim matam kya kai thopidana notice window gi news analysis saruk ya biduna mapum fam bibagi tamakta oza bu haninga ni tena thagat pa phungduk jari loina notice window tv da sanduk jari ba news analysis matanga solution jari mieng tabiri ba pumna mapu amuka so hanak khurum jari लागिबा जुनगी तारीख निपान निखौकाब नुमित असिदा इरमदम मणिपुर असिबु कन्ननबा एनआरसी अपडेट तौगदबनी हाइबगी वखल्लोंदा मयामगी ओइबा खुंचत अमा सिंजरी हाइबा खुंचत असिदा मियाम पुनमंग सरुक याबिदुना सिगुम्बा खुंचत असिबु लेपाकिदमगनी खलगा सरुक याबिनबा निंगसिंजरी कोई पिक्चर से दिन राउंड में होगा के संपाद फाउंडर संपाद के होने के बाद वो एक आदमी नगंपाद के मुद्दे लाइक कोई फाउंडर होगा शुरू ना है हम स्पॉन्सर चकेनी इरमदम असिबु कन्ना पुहनाबदा अदोम गिसु सरुक चावना यावी खंबिदना तक्सिन खोंचत असिबु सोइदना सरुक यामिनस मियामी खोंचत अमा चटपा असिदा मिपुम खुदिबना सरुक यामिदना माय पाकनबगी अचोक थदां नोबियो आइसु सरुक याजरमनी Admission Open National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani DCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदम मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजे लागिबा जुनगी तारीख निपान निखौकाब नुमित असिदा इरमदम मणिपुर असिबु कन्ननबा एनआरसी अपडेट तौगदबनी हाइबगी वखल्लोंदा मयामगी ओइबा खुंचत अमा सिंजरी हाइबा खुंचत असिदा मियाम पुनमंग सरुक याबिदुना सिगुम्बा खुंचत असिबु लेपाकिदमगनी खलगा सरुक याबिनबा निंगसिंजरी कोई पिक्चर से दिन राउंड में होगा के संपाद फाउंडर संपाद के होने के बाद वो एक आदमी नगंपाद के मुद्दे लाइक कोई फाउंडर होगा शुरू ना है हम स्पॉन्सर चकेनी इरमदम असिबु कन्ना पुहनाबदा अदोम गिसु सरुक चावना यावी खंबिदना तक्सिन खोंचत असिबु सोइदना सरुक यामिनस मियामी खोंचत अमा चटपा असिदा मिपुम खुदिबना सरुक याबिदना माय पाकनबगी अचोक थदां नोबियो आइसु सरुक याजरमनी